Svake 2 sekunde neko negde u svetu doživi moždani udar, a svaki 6. čovjek na planeti doživeće ga bar jednom u životu. Moždani udar oduzima kiseonik moždanim ćelijama i jedan je od najčešćih uzroka smrtnosti, kao i vodeći uzrok invaliditeta koji se može sprečiti. Kada neko doživi moždani udar, hitna medicinska pomoć je od ključnog značaja i često može sprečiti trajna oštećenja mozga. Ali šta uopšte izaziva moždani udar i šta lekari mogu da urade? Mozak čini svega 2% telesne mase, ali troši više od 20% kiseonika iz krvi. Taj kiseonik do mozga dolazi sistemom arterija. Karotidne arterije snabdevaju prednji deo mozga, a vertebralne arterije zadnji. Ove arterije su međusobno povezane i granaju se na sve sitnije krvne sudove koji milijardama neurona dostavljaju kiseonik koji im je potreban. Ako se protok krvi prekine, dovod kiseonika staje i moždane ćelije počinju da umiru. To se može dogoditi na 2 načina. Hemoragijski moždani udar nastaje kada pukne krvni sud i krv počne da curi, ali češći oblik je ishemijski moždani udar, kada krvni ugrušak začepi krvni sud i u potpunosti zaustavi protok krvi. Odakle dolaze ti ugrušci? U retkim slučajevima nagla promjena srčanog ritma sprečava gornje srčane komore da se normalno stežu. To usporava protok krvi, što trombocitima, faktorima zgrušavanja i fibrinu omogućava da se spoje u ugrušak. Taj ugrušak može biti nošen strujom krvi sve do arterije i krvnih sudova koji snabdevaju mozak, dok ne dođe do suda kroz koji ne može da prođe. To se naziva embolija i ona odseče dotok kiseonika svim ćelijama nizvodno. Mozak nema receptore za bol, pa samu začepinu ne možete osetiti, ali nedostatak kiseonika usporava rad mozga i može imati iznenadne vidljive posledice. Na primjer, ako je zahvaćeno područje odgovorno za govor, reči osobe mogu biti nerazgovetne. Ako moždani udar zahvati deo mozga koji kontroliše mišićne pokrete, može doći do slabosti, često samo na jednoj strani tela. Kada se to dogodi, telo će odmah pokušati da nadoknadi gubitak preusmeravanjem protoka krvi u zahvaćeno područje, ali to nije savršeno rešenje. Na kraju, ćelije kojima nedostaje kiseonik počinju da odumiru, što dovodi do oštećenja mozga koje može biti teško ili trajno. Zato je izuzetno važno što pre potražiti medicinsku pomoć. Prva linija lečenja je lek koji se daje intravenski, tkivni aktivator plazminogena ili TPA, koji može da razgradi krvni ugrušak i ponovo uspostavi protok krvi u začepljenom krvnom sudu. Ako se primeni u roku od nekoliko sati, ovaj lek znatno povećava šansu za preživljavanje i izbegavanje trajnih posledica. Ako tkivni aktivator plazminogena ne može biti primenjen zbog određenih lekova koje pacijent uzima, istorije većih krvarenja ili posebno velikog ugruška, lekari mogu uraditi zahvat koji se naziva mehanička trombektomija. Koristeći fluorescentnu boju koja osvetljava krvne sudove pod snažnim rentgenskim zracima, lekar uvodi dugačku, tanku, savitljivu cev, kateter, u arteriju na nozi i vodi je sve do mesta začepljenja. Kroz kateter se uvodi hvatač koji se širi i sidri u ugrušak. Zatim se kateter povlači i izvlači ugrušak. Oba tretmana moraju biti primenjena što je pre moguće kako bi se sačuvala funkcija mozga, a to znači brzo prepoznati da li neko doživljava moždani udar. Kako to prepoznati? Evo jednostavne provere. Prvo, zamolite osobu da se osmehne. Asimetričan osmeh ili klonulost jedne strane lica mogu ukazivati na slabost mišića. Drugo, zamolite da podigne obe ruke. Ako jedna klizi na dole, to je također znak moždanog udara. Treće, zamolite da ponovi jednostavnu rečenicu. Ako je govor nerazgovetan ili čudan, moguće je da je jezičko područje mozga bez kiseonika. Ovo se ponekad naziva FAST testom. Face na engleskom lice, arms, ruke, speech, govor i T, odnosno slovo V, stoji za vreme. Ako primetite bilo koji od ovih znakova, odmah pozovite hitnu pomoć na broj 194 ili transportujte osobu do najbliže dežurne ustanove. Od toga može zavisiti nečiji život.